Murebe wa TV sto murunzi nakutanjera esha hazaba mushanju ezihangwe ninkwakira omakuru gita gihangwe kandi ruga kusya honde Elias Rutugusa abatura abarukoreme rumo yabo mu rurembo rwa Hoyuma borekero kwatwaho ahabw'umwirima ogutecere musheke omururemboro abatura abantu bagira ngo bitara ebyatirwa mu ruremboro bakafuga rubanda na ruzije kandi ntebekanasa ezo kubikora tuzirukurebeka vikatebwa mu ndembo zitari zimwe na zimwe hansi y'entebekanisa ya gavumenti ya Uganda Support to Municipal Infrastructure Development erukumanywa nka USMID omu rurembo rwa Hoima omu myanya nka Main Street, Old Toro, Right Road, Coronation Road, Rukurato Road, Bunyoro Chitara Road, Kwebiha Road hamwe n'endijo ebitare bikafa omwirima nuguguru kwakira myanya ejo mu bwiro bw'ekiro kinguraine muno kandi kitikiri kitabanza muno abayobusubuzi mu town hano kandi bigakani kiretaho nenkuzi zebiku kandi besekere mu mirima bibatera abantu kuteyimbwa ikintu ekyo niyo kuteza city leadership ya city iguru hamuna city engineer hamuna meya mukamu waitu kuroranti ngo amatara bagarape yaringire batwe bayigaruyiroho itara ko sitake kuwaka otherwise itawuni ino mulima kwingi tati zikayaka kuruza zindi muno ifuire cyo kubanza umuyima kubaho business zikuru batekiro abantu bakutina nibatakara umuntu yakuyinukire agataza aina rundi tanu zekiro amuli mugwaya kamanya kantaye akwa light hero baita abantu bakutabera bigiriza 12 bantu bawire mu town ahabwe ntunguka y'amajito mucyangechi abaturani bagira mu rurembo rwa Hoima turwakubire rumwe mwirima nko kugura mu bwa hati ikibuga cy'ituki amafuta ukikuba kitaina kitakwa kekiro tujona tujya kufuna ubuzi bitwera likira basoma bajya kuba bayingi looting ebe nyingi baitu 27 abasigazi nya bakwiye ibintu bino tibiri bya government yonka government niwe government ninyowe wanga abantu bayingi bakotekere mpango rani abantu bayingi bakorera rotary rani zya kuyiki abantu bajya gukora physical fitness abana bakije mu bagenda mu holiday umuhoride yakamba kwa training bunyenja karango training bunyenja kana we baje abakambe tagara kumara so banisa kungera isezi twashikira ofisi ya meya w'ururembo rwa Hoima kandi umuhezi we Sylvia Narumaga nagira ngo abashuma bakiba batteries ebitarebi ngo kandi njetengesa sente nyinjo kuzigaruraho bitara bingi tibikwaka ebindi bakabiba wiba sanga ebindi battery bazibiremu ebindi igobisa kwa bifiye bufa baitunga Hoima City tunetekaniza iyo repairinga no kuongera mu myaka gamba kujya kusanga n'ingude zimwe sakafunira gakimo bitara tugenda kuba tuteka mu bitara ebyo ahabwe nshonga yo mwirima obushuma hamwe n'ebindi bihagaro biliyoni byeyongera na mnonge myanya hebitara bifire kandi omuhezi wa meya wa Hoima City nashaba abantu kwegendesereza babana barabo myanya mu mwirima ikikuru muno twerinde feyo no kwerinda tagambo bandi highlight binda mwirima but you generally omwirima tukusemera kuba mu rugo rwawe apart from security abantu ne bakoza no kora business beyond time exite abantu barana ne bakora so light bekuberumu n'abantu ndibakonyera business ezindi kwenda mu maeso amakoraga gashakwa Ambrose nuwagaba katoto bari Ambrose nuwagaba katoto twagumiza munana makuru omuhabuzi wa president ahabwa manifesto Professor Ephraim Kamuntu arabwira abatezi bakaruru omuri district ya Shema okwerinda karuru kampankwe Professor Kamuntu ebagambira ubwabire nabugana kwabebembezi abashuku town council omuri district ya Shema umuhabuzi wa president ahabwa manifesto Professor Ephraim Kamuntu ahabwira abatezi bakaruru omu district ya Shema kwehara karuru kampankwe akakubasa kusabaza entunguka y'ebyanga byabo obuburu tuza kutere tubakamuntu no obuburu no bwenshonga ekibiro bwenshonga kandi ekibutugariro ombururo no kugira ngo ogwo murembe no gwa mushemeze ogwo murembe ogwo guturu yawereka guta Museveni ogno murembe Kamuntu okugamba ebi abira ryo mu Rushuku Town Council arukubwabugana habebembezi
haraba bebembeza beta transactional mpankwe afutera kakatu ya akakatu house akakatu nani nsima kadogo abokuwa naza workshop ye yanyoreka omushiya afutera kakatu sam wagumiraho irwaru noza mbarara nanganoza ishaka konka kakatu kakwata misho wakuretira irwaru tiyarre Kamuntu nagira ngo abatezi barece okutekateka ahakibabona okurugombe simbireho kurekamisho bagate ahabyentunguka ababembezi mbamanye no kushumbagiza entunguka yabo transaction akakatu bamwe mbebembezi bo muri Shema borekero kwatwaho ahabwe byentunguka okutambuza akasobo omushweka cyabo banirwaro yitu yashuka se mukamanje reka rizamutindo kuko bagamba hospital nacyo kigirista konka no bere seta fo haza muri kupetagwa yoni kandi abo kubanteka tekenchi ko zitoza bezigum town council ka muntu ogunayizamo twarbati ro myansi bukabutakuru abantu kuri wutu batanu babuze ngo bitsuke kabeta abantu ko bambaza futaye mwe babine mishenga ukite toileta mishenga yo kwekorra bitwabireta umukano wene ko kumeye yakugambira twinirho ryentunguka kandi ko kutustamira katweta turebere ngo ombesi imbere bona umushemba sausi niyo rukujya kucibasa gasha kwa Abraham Muganzi bare Abraham Muganzi burebe bwitu ati Vesto Murunji ntsima aho rukutureberaho na kandi na no kutorana okureba TV Western Chirize mbase kwa nimpumura ho kace ni ingaruka n'amakuru agandi okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro ece butunu aho turashitamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eci okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi orakuretera entunguka ikiganiro eci nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina zakiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tera note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro hangura school fees yo mwaka gona eco inokora shashora school fees urukoze samomo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina wakora okumuntu bakazanyije bakambira mutindimu boroku ito bekibina nje mbashe bitwaro mukaga icyo nakora eje baragati yakugamu bas ahantu ho waka basa warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wabumugana nkahemanya porambura uragadagamara wo bisana tuva bashaka bari munonga ya familia Oyu no mukuru nk'imbaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi
noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 ashatu nshanju not TV West nehinda Okwa mukagoko nitwisha kubandi tushaguze kiro echa World Environmental Day abo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kubandi turangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabe gakuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona ibyinje bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka muka generation development crew abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro. Keci Minister w'Ihangwe by'entambara Fred Byabakama akwasibwe office ya NRM mu butongore na nebikwato byayo ahabwa district ya Kakomero. Office ombutongore Minister Fred Byamukama araganise kora nabebembezi bona ahabwe ntunguka ya Kakomero district. Promoting unity, development, and the welfare of all residents. So help me God. Minister Byamukama na higabebembezo kubecho kureberaho mbwebembezi bwabo okutungura ecwekeci. Ubana income generating activity is all about mindset. Aliyo burungi wansi mukyalo iwe shamaneni arem magiro abayusi iwe niyo kudiscourage development program oli mwaweka liye kurungia kuli yango namaguro rambikiriza kuli abataka bakora aliyo kuratekura tuzumanyisa abantu leka yo mukulembeze wenyarem niwo soke ukura barungi niwo soke aliye kitego mukyalo cyo kusevinga bitwali biyebi baito tuchigiremo uwo mukyaro yakigiremo umwezi kwani kona Francisco fees zaye so niyengiga eyinkwere tubatireho araganiso kora nemnyeto kubimusi yacibahwero kwetungura bona makagabo kikoni kisasa abayusi kukarabuli enyuma kegoti kandi nyuma ina kusinga mabana abayusi bano mugamba kwata hano wona akayima kwata kuri abayusi baitu nyoko wayusi atereyiri kandi yayitire kurande minisa kandi ndiye mupi abayu ndi youth sacha abayusi ngoda kubaterera tukaburira hara Joseph Atumwesije otwirara mukuru w'ekibina cha NRM mu district ya Kakomero nashabe nkunza NRM kurekeraho butikirizana okujara ngo amisho bagataha gukora hamwe. Nusa kuwekona mutu nuhinduraniza ukuna hompora ate cyakondesa munukira ukuna hompora no rugayo tero nyino kurira mutunguja konanga na kugampora mpora nizonga tora twetereza aha mukorogo abebembezi ba NRM abanda hande ngo zona zitari zimwe na zimwe bakwasibwe office ombutongore kandi batandikiraho gukora imirimo yabo amakoraga gashakwa Thomas tumwebaze. Munongo munyamakuru witu Thomas tumwebaze twagumizamu omwebembezi w'Ihanga Yoweri Kaguta Museveni aragira bebembezi bankazurwanaho okucondoza billion 218 ezabire zigenderiro kusima bankazurwanaho konka batazitunje zona ebi President Museveni abagambire aha mukoro ogo kuze kiro cyamamanzi ogubiro muri Kariro omuri district ya Lyantonde. Okurijira hamwe bembezi w'Ihanga amakuru nugoreka kubankazurwanaho abarkweshombo mitwarena government kabatebekanisiza kasimo akarukwika billion 218 ngo konka bandi zikababora. It was 2008 there. Mu mwaka gwa 2008 president yaita abakulembeze ekyankwanzi. There were like 800 of them. Bala bakulembeze nga 800. I said,
we are going to give Akasimu a thank you. Nabategeeza nti tulinayo akatonotono ke twagala okuwaayo akabasiima ke bayita akasiimo of 5 million shillings per person who was a leader. Era akasiima ako n'abagamba nti kajja kuba ka miliyoni 5 buli muntu eyali omukulembeze mu kiseera ky'olutalo. The one who gave us Ekisaka, the bush where to hide. Oboolyawo eyatuwa ekisaka we twekwekanga. The one who was on the committees, the secret committees, and the ones of later which were elected of Kasozi. Oba abalala abaali ku bukiiko obw'enjawulo. Obw'ekyama ate n'obukiiko obulonde obwajja luvannyuma. Ezindi nsonga ezagambwaho harimu ibura ry'amaizi, enguuto nungi n'okurwanirira amataka. Byonna ebyogerwa fene kabula tulabi kati twabikola ki? Ebyogerwa kaakati fene kabula tulabi kati twabifuna. Nze ndi chairman LC1 ow'ekaaliro wano nesiweereddwa mukisa kulabika nti nkuwa ripooti yange ebaddemu ebyo byonna mbirina mu buwandiike. Sirina na ntambula, sirina kyendi, naye nga nali omu ku abo abaatandikira ddala mu ntandikwa yonna era mbadde ngenda nze sizifunanga. Ahabwa entunguka z'ebyanga aba bayebaza president ahabwa sente z'emyoga na PDM. Policing model. I have no doubt that if well implemented, we will completely fight the vice of theft in communities that has been discouraging our people from undertaking income-generating projects in their homesteads due to fear of losing their investments. Bitaba bashabwa okwenegeza ebyokwerinda okurwanisa abinazi n'emburakyana gasha kwa Sande K. William. Mnonga Sande K. William omurebe bito murungi agongo makuru agunabasa kusyaho ahabwihangweri kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa ninkwendezi zo barungi. Okwa mukago oku nitwisha kuba nitujaguza kiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinji bonishiwori inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinda by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burungi ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro tandikisa abakurungi na simka program aha TV West twegiteho okurwo no kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ibiri kugaruramo umujinya okumanya n'ibindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto ku buryo wo mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ndio rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendera Sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe
rinda umubiri muri wa mukaga shahemwe z'akashishi aha TV West muyareba hindujire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabenire bantu kandi tegateka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine mukana amabana ekeri yo kujya mu shwe bo musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know.